Kapitan Inteng. Sinaw ti masakit, tuyang. Jay kumarek di takabangibang a barangay. Anya nga iti sakit na. Jak amaw, basta masakit. Ay kaasimot ang arod no kasta. Ay, wan nga raw. Iso amapan kumankit di kitaan inton madamdama. Kitaag no anya a klase ti tulong ti kasapulan na. Ay wan Nasaya at day tanga aramidam, tuyang. Tulungam ti padam a tao. Wan. Alaam dagito'y anatang, tuyang. Itadmukin kwa na. Nasustansya deta. Sana balik ta, adupay mo tinabati, bangkag ta. Wan nga raw ba daw? Gumatang kan tumatan, iti tinapay. Ayan nga itigatang ka. At iti siya nga kasot. Si Kanti makaam mo agumatang. Kwa raw, asino tinakapila? Siyak, nanatuyang. Sa dino ti papananyaw. Mapanak man di takabangibang a barangay. Anya ti aramidan nyo ijay. Inakbisitaan ti kumarik a masakay. Ay, adagayam kumaryo ijay. Adda, kwarog, ni Mari Roseng. Nasingid agayim ko day jay, sipud pay iday. Di mo amaw? Jak mo tamam mo day tanadakamat yung anagan. Ala itulod na karudan, kwarog. Sige, lumugan kayo nga rodan, tayin-tayaon. Mari Roseng, adda ako. Naimbag, ta nakapasyar ka, marituyan. Nakla atak nga main idi-intex da ang masakit ka kanaw. Ay, nagsubli di sigod a sakit ka, mare. Katnas kan nga agmaintinansa ka na. Dimawat kayo ka di ititulong ije barangay hall, maray. San pa'y nga rod? Mabainak nga agpatulong. Tado tintultulong da kanyak. Kasta ka day? Iwan, maray. Jak amo, no malasatak pa'y da ito'y asakit ka. Di ka kumamot ag sao iti kasta. Ay, anya nga tano agpatulong ta iti Facebook. Kasano ngay da ita? Picturan ka. Kalpasan na. I-post ko iti Facebook. Tapno ado ti makakita. Ket adun to ti tumulong ka. Kasla ka babain mo't. Day tangamin ti pampanunutek a solusyon, maray. Ngamen, agpada talaeng mo't nga awan makukwarta na. Isu nga awan ti kas a maitulong kuken ka. Agkapita pa, Chip. Oh, anto ti kapim. Nagyaman na, Jipaut. Dito'y ako na nagdiritsaw. Dito'y ti asidag. Nabanuga ka nang itulod kininana to yung iji kabangibang a barangay. Kabangibang a barangay kunam, Chip. Wine. Anya nga'y tinaramid ni nana to yung ijay. Masakit ka no, Jay, kumari na taga ijay. Kasta? Wine. Mala, Chip. Adumat ti merienda. Isu asigilaang. Agmerienda ka. Marikwanang, mayakban makistanbay dito'y tersena. Sige lang, maribanang. Ay, agyaman nak. Ay, huwag gayam. Nakitam dyan post ni Marituyang ije Facebook. Anya nga in-post na. Diyay ka di sindada ka ni pari ba daw? Sa bali. Anya nga rud ngay. Adamot impos na ako mari na masakit. Isu siguro dyan ko na ni Kwarog anapan na binisita. Dahiti man na, kita, Na. Win nga agpay sumare. Ay, nakakaasimot tilangan, ha? Ay, anya nga tano tumulong ta. Anya nga iti mabalinta nga itulong. Cash, mare. Win nga agpaysaw, mabalin mo't lata. Ba't kag jal kansyak? Agam, awan ti oras ko amapan iti ayan na. Ay, uray siyak nga rod. Iso nga, ipaw italatan akan ni Marituyan.
Sa dino nga iti papanam katrabiain, kwarog. Mapankusukunan ni Nana Tuyang iti kabangibang a barangay. Ni, rabi imatan. Sa nabali Awan ka di sa bala pakiluganan na. Dubli ka no ti bayad na kanyak. Iswa siya akong timangsukon kan kwa na. Ni, no kasta. Adda kwarta ni Mari Tuyang. Ni, ita mampay adublyan na tibayan na kan ka. Kano kanayon ang dumawat iti discount ide. Dubli ka no mati bayad na. Naganad ka nga raw, tanay rabiain. Mangrikupak matad nito tersenak. Apay nga itakalaan, kwaraw. Pasensya ka yaon. Nakaturog ak nga main. Isuan nala daw ko nakita ti text yaw. Ginton kwan saan kun adublan ti bayad ko kan ka. Ay, saan kumamot ang kasta Isungarod ngayong karigatak ti imay ditawi. Uray adayaw. Tamok adubli ti ibayad yu kanya. Day ta kwarta ti pagalistuam, kwaraw. Tapay ko mga agbambanugak nga umain no awan maganap ka. Malangarudang agrubatan ta mga no agur-urayan ni tatam abadong ije balay. Dubli ti ibayad yu kanya ka. Wen, agbayad ak iti dublay. Danag mun aya. Kumatangak man iti may sa kilo a mantika, marikwanang. At iti bayad ka. Mabitlaang tayalaan ka, Maray. Thank you, Maray. Ay, huwag gayam. Nakitak mo di impus mo may papan iti kumarim ngagsaksakit. Ay, adda ka di maitulong mo, Maray. Una, adda kumakas nga itad ko ngam ipawit ko kan ka tabi si akpay laeng. Sa anak ka makapan ije balayda. Ay, kat mabalin lata, Maray. Ala, ipawit mo nga rod kanyak, tasyak to timangtad kan kwa na inton bigat. Sige nga rod. Daytoy, 2,000 dayta, Ay na, agyaman ak, Maray. Sigurado amaragsakan dayjay. Kan uray ni Mari Banang, adamo laitid na. Kasmet lang? Una, Ala nga rod, itad mo ti mantika agat-gatangag, ta dumagasak man di tabalay da Mari Banang. Mari Banang! Maray! Anya ti aramidam diti paraangan, may Mari Tuyang. Umunag ta Ay, saanon, Maray? Nadakamat ngamin ni Marikwanang nga adda ka no ti maitid mo atulong para iti kumarik a masakait ije kabangibang a barangay. Ay wen, adda Maray. Ang basit laeng. Okay laeng, Maray. Tinapatag adda maitid mo. Kaano ka amapan ije aya? Inton bigat siguro, Maray. Ornungag pa'y dagiti tulong nga itadakan ko na. Kasta ka day? Wen, Maray. Talaga ngamin ang nakakaas iti kasasaad na. Kas makita yumat iti ladawan nga inpus ko iti Facebook. Wen nga rod. Mabit lang taalaag ti cash nga itulong ko. Sikan ti makaamaw amang tadkan kwa na. Sino day kinasaritam itay dungaw? Ni Mari Tuyang. Anyat imbaga na. Ay, imay na inala ti cash at tulong ko para iti kumari na amasakit. Masakit ko namdong mo. Wen, di mo aya nakita dya impost ni Mari Tuyang iti Facebook na. Saan ba? Mabit lang tay pakitakan ka. Atoy, kitaam. Ay, wen. Taga ano nga data? Taga kabangibang a barangay. Sika no kayat mo matimangtad nga uray basit la akas. Isupay mat nga igatang na iti agas na. Magtidak mat iti 2,000. Nasaya at dayta. Ang asino nga tipang tidak at busy akmahit. Ay kat ipaw itapay lakan ni Mari Tuyang 4,000, 5,000, 6,500. Nagadumatan day ta kwarta bilbilangam tuyang.
Donation daytoy para iti kumarik a masakay. Naimbag man, ta ado tinangtad. Wen, naasid ang amin kin ni Mari Roseng. Sino nga dagiti nangtad? Ni Kapitan, ni Mari Kuanang, ni Mari Banang, ni Kwaraw, ken daduma pay. Nalipata kong dagiti daduma. Inlistam ko maatap no, di mo malipatan. Kan amom dagiti nagidunar. Sanun, masapul pay aya. Saan ka day, akasta mater aramiden da no, adati donasyon, adalistaan. Sana nakasapulan ko nakmag. Makamu ka nga roden. Una, siyakti makamaw. Kumarik nga raw. Adto'y gayam titulong ko para ken ka, Mari Roseng, na inayon nandito'y ti donasyon dagiti kabaranggaya. Agyaman na ka, Marituyang. Ay na, awan anyaman na, Maray. 2,000 na ita. Dakala tulong na ito'y kanyak, Maray. Naimbaglaan nga day gatang ko, iti agas ko. Ay katun adto'y pa'y gayam tinateng kan prutas para kan ka. Yaman na, Maray. Nagadoon tinaitulong mo kanyak. Ay na, awan anyaman na, Maray. Tulungan ka ata kumari kakit nga raw. Ken maysa, adda nagkadkadwaan ta. Sapay la ko, ma. Tasan nga agbaliw ti ugalay, Marituyang. Katado pa'y dagiti padak ang matulungan. Wen, Mari Roseng. Ayun gayam, kabailam ka di pa'y tagluta. Ay, na. Kabaila ka, Maray. Ay, kunakit di ano saan, tailutuan ka kuma. Ayun gayam, Maray. Agpicture tapay man, tapno adda ebidensya nga imay ko intedken ka dagiti donasyon da. Sige, awan parikot iti dayta, Marituyang. Nakawid ka gaya mon, Maray. Wan, Maray. Kumusta nga di masakit ako, Marem? Nakagatangan iti agas na, Maray. Ken pumigpig samot ka naun. Ay, nasayahat nga rod no kasta. Dakkel tinaitulong yuken ko na, Maray. Sapay la kumaat agimbagan. Kumaa? Kat asinot kadwa na di balay dangay. Nagmaymay sa laeng. Awan met ngamin anak ken asawa na. Ay, dayta ket tirig at awan asawa ken anak. Awan mga sikaso kada tayo no lumakay ken bumaket tayo. Kunak man no inted mo dagiti prutas kin ni Mari Roseng. Saan ko nga inted amay? Apay ngay? Tapno adamot bagi ta, si kamot. Na, dayta bag nga inosar mo. Nangalam tinggatang mo iti dayta. Nginginain mo dayta bag. Dakas ayan no gumatangak mo't iti para kanyak. Ay, di mo ibaga nga inosar mo dagiti donation na para kin ni Mari Roseng. Di mo pigsaan tangiwat mo. Nakababain ka dagiti kabaranggayan tayo numangda. Di ka di mabutang. Apay ko maamabutangak ngay. Inosar mo ti kwarta a donation para iti masakay. Awan mo't dakas na. Di ka mabutang nga mga no soblatam ti sakit arikrik naen na tuyang. Nga mga no makarma ka. Laglagi pam, digital itan ti karma. Anyat gatang Maribanang. Sa anak agumatang, Maray. Anya nga rod ngay. Awan ka de, timadlaw mo ka ni Marituyang. Kas kumaitian niya. Mas daawak laeng. No kasanaw anak agatang iti kabarbaro abag na. Kat awan matitrabaho na. Ayun, anya. Nakitak matlaang day dya abag, idi na minsan alimabas ditoy. Adapay kat kabarbaro abuts na. Ay, maday ti atap kumaray. Sa dino kumangay ti pangalaan na iti kwartana. Ay, sos. Amangan mat no, di na iti kumari na masakit jay itid tayo a donasyon.
Dayta, Maray. Dayta mo't ti atap ko. Naa, nagturad mo tin nga no kasta. Ay, Nupod no man a ginastos na ti donation para ko maiti masakit ako marina. Awan konsensya na. Na, masakit lang arudan. Gundawayan na pailaang may. Apay akas tati lang ang anagawin, dungaw. Ay, kwa nga main, enteng. Nagado tinakitak nga arwatan ni Marituyang. Kabarbarupay. Kit, anya ko maita. Ay, mas daawak lang amen. Taawan mo ti pangalaan na ko maiti kwarta na apaggatang na. Ta saan kat nga ron nga agtrabaho? Anyat kahit buwas sa wendungaw. Amangan met no saan nga inted ni Marituyang ti donation tayo. Naglukon? Nagtureden nga, no kasta ti naramid na. Dahita nga ron ti atap mi ka ni Marikwanang. Ay, bay amon. Saan kan amaki apa? Ta saan mo't lang nga agpaabag na jay? Di aramidin tayon ta. Kat idiretso tayon. Iti agkasapulan no adda donation tayo. Narigat tumanin no saan nga itong pal ni Marituyang. Ay, anay ko. Apay Tuyang, Anay. anya tinasakit kan ka? Ay, napadaong saan akbata na makatakdar. Saan ko may garaw tibagi. Anay ko. Anay. Apay nga ikat awan mo't sakit mau? Ay, tulungan nakman ba daw. Kaya't ko tiyag tugaw. Ikat ipadas mo nga min at agtugaw. Anay ko ba daw. Jak kabailan. Ay. Delikado kan, Tuyang. Ay, tulungan nakba daw anay ko. Day Tuyang, day bunga tinaramid mo, Tuyang. Ay, saan? Saan na mapalain? Jak kayat tiyag sakay. Kanjak kayat tiyag balin abidridain. Binalakadan ka din, Tuyang. Ngam natangkan ti ulam. Ginastos mo lang ti kwarta para iti masakit ako marim. Anya ngay ita. Digital ti karma. Si kamot tantag sakit. Ay, isubli kamin ti kwarta ginastos ko. Ita. Lak-amama ti bunga ti dakis nga aramid mo, Tuyang. Saan nga men anasayaat? Amapan mo gon-gondawayan ti padam ataaw. Ay na Tuyang. Pudno ti ko na ni Tata Badong. Saan anasaya at ti manang gundaway? Laglagi pam. Ano maditi naramid mo? Agbalatak matlakan ka. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteseno. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iti ingkay panagdangan.